amin kay disukat. Kalau saya mengaku batal, saya dapat menguatkan persidoh umur dari sini kan. Sesudah berjalan bayo, tinggal sudah tinggal memakan. Saya sia-sia mas Tuhan akan mendapat dan Tuhan. Ibadah masih kami sudah akal saat doa ini. Soalnya punya tunjuk semuanya di Tuhan dan dari hari peninggal punya kamu. Jadi diwakil guru, selamat jalan meriwakal, selamat tinggal dan hari saya guna pinopar dengan tinggal menggunakan dan mulai akhir. Ubud merasa ia dawat kehilangan rasa berwakas. Wangga doang kuda, mulai dikeluarkan telur. Solari cuma waktu sekali kesepulan. Dan tolong pakai merasa, dan tolong pakai. Aku tidak kudu, cuma nak. Kalau menyebut wajib, hati doakan di sini. Sikit siapa jawaban. Besok yang wujud ada makan. Ayah belum dikuasa aku. Si biar ramai dah setuju rumah masalah. Hati tidak makan lagi. Jadi biar makan yawi. Membayarnya nama lepas. Si Umerku sendiri sendiri. Aku biar benar. Oleh si Maria aturan kami. Dia pun hidup pada hidup kami. Semua teman-temannya sebagai waktu yang dibuatkan darah kami. Kami akan harap dia menang berkata dua kami. Yang sewakil mahfir kami melupakan. Padahal yang doakan lalu tapi kurang sedikit. Masa peningkat nahayat kami. Sana dulu makan dari sisa dua masih di sana. Dan nahan dia biasa makan dah. Batiknya masih orang peho. Malum saya itu sudah enak. Malum si orang doa cipta. Orang doa cipta si kau. Ada kamar pemula di bawah. Tidak pasti kami. Doa aku yang sudah enak. Berdoa ke seorang tua kan. Mudah-mudahan Tuhan saat ini yang dimaksud. Kalau Tuhan bawa kami, berdoa kami sambil berdoa dan namun di rumah minggu, namun di situ di rumah minggu, boleh suruh ni benda, orang masuk hari minggu ni, masuk minggu dua, orang kami. Biar melok kuringgas sesuatu aku lagi mau kalau pengen kapuri kami narkoba kita jodoh sudah ya dengan aku yang mau aja ini aku dan aku terakhir saya ada bingung kau biar orang mana tahu ale ibarat kau tu dia kalau kat video call ya lu semua dah tak ke rumah oh emang kau mah ada bu main garu-garu cuma jujung ni bunya ibarat kau tu dia muncul video itu tahu ada piau ibu mana tu sih ini tahu habis itu jam kan jika ale kan tak tahu dia tinggal kalau kami sudah ang sangi dan hukuman ang sangi dan sila orang si Amos tapi si orang dia memulai mama selamat jalan mau di rumah si jatuh tema di sebelah kanan neho mau rapi melihat ho di Kinoparmon terus pada nama hukum lalu pada dengan nama mahal kalau aku dia dewi sudah kata masa mungkin le berbahagia malam kalau aku nama nanti ke rumah di
tinggal memahami mereka. Malah kudu di rumah, nasa tak buka na, jadi nasa tak kamu senang, kamera ini ke semua ini. Biar kumang. Nasa si mama tu beho, untuk dan rokok, sedang lanho, untuk koro. Dia mau tahu dan so palas, sampai aku so di kudu lagi. Lagi udah rokok, ada sedang lanho, juga rokok, udah lanho. Gati sa luar ni, maray ko, dan boleh. Gati hari Jumat senari, dan boleh. Semua terus, ilong ini dalam nasi. Alek ma, tolong anggur, ulala, dibotohon, ulok kumang nabahako. Mulai sudah kerja di radio, di Kalimantan. Botohon rak, ulok kumang na sedebal botohon. Jika muruk ibu pas didik dipersaingkan dengan semua alam berlaku dan lomor aku bawa dia muncul dan lomor aku makai keko belum makai keko belum masuk angin makanya berlaku gede mi nang bawa nang masuk angin kok ayam harus sudah dan pore cuma guru dan pore ini harus semua makanya si orang songkak mau terus songkak ada yang mendiam dan kalian sudah waktu kalian berlaku. Jadi sangat tinggal yang ini sangat jauh. Asal masuk nahi nosong kami itu anak teh. Jadi jalan Tuhan ini mau tidak guna masuk angin. Pamer ini salinan mengulurku tentang pembunuhan. Tentang pembunuhan di semua ini. Dan dia tusioko dan dia tusio matok pun mengungkap pun. Alih sesi malalumi buat tusi. Next to me. Selamat tinggal bawah, selamat jalan bawah. Pikir aku, dia orang saya juga itu. Suami aku yang diri rumah, suami aku, asing aku tak tahu. Jadi kakak, disunite kata kakak selamat jalan beriho, selamat tinggal berihan. Sudah kata orang mon, siap masuk, peninggal mon. Soalnya kak keluarga nyalu ke paratuan, pas Malaysia doktor kaulona. Jadi kakak hari kalau mon pas hari, selamat jalan beriho kakak. Kita sama Yesus itu nama rohai. Guru
sol sol soki lam tutiurna rohki. Saya benar bagi amaguarmu, saya roh mahara jauhmu, saya saw kalau rohan di mana tu haus sona di mana kita, lehom Tuhan sadari orang lo siapa, saya sama tu sana di soho sana, di dosa nama dosa Tuhan, ulah kami tu kihun Tuhan Tuhan, berdua mahani saya pengaruh, hai gono na puna mahara jauh, do tabugo, roh biasa ngabuk salering-leringna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolongi rohani di batang kamu. Do pasauran itu di pembagian mana madongani. Na mangaramu kita siya tikyo. Manotong saat roh di salir di dirinya. Amin. Jadi mulai hati mari Tuhan, mulai hati mari kita saluhutna akan nomor dongat tubuh. Tentu kita di bagasan hai pason di manugutong, saluhutna di bagasan pangaramotian di Tuhan. Ima si hamule tehotan abu mulu di bagasan tikion dua depan di bawah. Di bagasan tikion di hamu akan dongat tubuh nami raja pada datang, buru pada datang. Persaud, panapol, pangalapa, songoninang hahadulin nabi panukut. Di bagasan tikyon ng ulod tamaulod, ima ulaw parsaur moton ninatua-tua namin, o Dominik Buru. Alani dihamu ang gidoli ng hahadulin namin. Dang tugogo namin nalaw mangulahonon sa luhod na di bagasan tikyon. Iya sa mardongan. Dus ni roha maya sa mardongan. Mardongatan hamu dihita sa luhod na mardongan tubuh. Alani dihamu ang gidoli nami parsaud. Di bagasan tikyon. Nung ako para dihami di son. Tinggan sitio suara na marisihon boras pir totong pihak di atasnya si rata bulu na mangihut nuse na purat tiar totong pihak di atasnya pisau halasan
Sangoninang ringgit na marmatang alan ini dihamu ang gidoli nami Raja Parsaud asa pasahaton nami matuhamu pingganon asa hamu ma nalaw makatahon isini pinggan panukunan. Boleh ati madihamu kakaduli nami bonani hasudong nami song na nidok munay hay matutu Parsaud ane masih tak kasatu kita kahahan duli lungobi ng raja barada nami boha tuhami do langsung mang na tubalukud do asa roboto hami rubani molo asa langsung tubalukud ala namang nawabi balukud do ulala na balukud do surata bahaya biasa na ay sepata jadi so kami madihamu hahaduli nami so kami Parsaud ang gidoli muna so nanidok munay hay matutu manauton ulota bagan tikyo magtangyang hamu hahang doli asa mo itulus ulot ton dia jarak itu hatay hami totong dia bisu di hami asa mo magkailan doon dengan ulot ton so kanima doon nabi itu hamu hahaduli nami bona di hasuto jadi so kanima ada soroha di hahaduli padukul jadi langsung mau pasat tabi itu padukul silubo di hami berarti Pak Raja ni ang gidolin makatay maita suot nami kukus si pay maon tutu ngani alusan jong iba dito ngani halaman kamarapang na marjualon mga taripar nuaing dison songon pinggan nahot mamarisihon perbu-ribu ngapura moleate rabarata ringgit situ suara ihut di soharasan ima tutu perbu-ribu tutup ribu rumah parpinaparo dia mula song-soni nang ngapura moleate maka moleteon solut nauli nadengkan nanisaka pamuna diulut dari sadarion mangihut rabarata rata matong sejak mau ditangkap pula tujuan nyario dohot ringgis tu suara tujuh nama pakilala muna tujuan nyario lasihut pisau halasan bakalason ulota diare sadarion sa andia tunglas rohata baru dutudut dobe nanang siata tujuan nyario asado orang lain mas mujud na dua takas suju purba takas suju kola takas kami manukun Raja ni ang gidoli dia malakna dia mau nokna dia mahatana lalu dia mana nidokna asa manukup pehame songon siyan panukun Raja ni ang gidoli takas mahamu marbuah-buah buah-buah na uli buah-buah na linggan do hape buah-buah ni Raja yang gidoli yulot tadi basa magpasok toho matutu songon na ni Raja jari nang salpo tongol jari kamis nang marutungulu sa dahina siya tunga-tungata lumuwi manang siya tunga-tunga muna sa asuhuton soon hami siyan panuko muna uber kami do takas di sa daniroha muna law maulahon ulaw na uli na din ganon uber kami idos ni tahi do las ni roha muna law patupahon ulaw na din gani do takamu sudi naliat na lulu kami piatong tadi dekor nami masong siya panukun natohodo hamu Raja niya sutun nami pagbuni basta nasa marlak bota naingot hamu dito na dang lupa anggo iya di poda tarida do hubere kami siya dos niroha muna direnconok kamu na songon ulaw pertuaw ni natutuat tay so ni dok ngeraja na kaningan lampas haton di bagasa sadarion manuatok kita to inganan parida ng parsatok kinani lau manuan hau na margota na marurat tutoro parbulong tukijang kamarpar ng tulapong agi matutu songon naun dia darhon muna to kami panukun lau si matong nang tangyang nami akaraja nami asang giat tujulan narion di budan ni nainang nang jiboloy dia muna saluhut pinukpar na diletuang matong silas ni roha marhitia kapasu-pasu na uli na denggan ng siyaham muna ima dihai pasun ni pamatang diturunnya aka perjalanan
pasarian natama saluhut na maparpinapal wala tuong adong nasorong ulupit tubuan anak saya dilo tuat tama situan niya anak songsoni ng situan ni guru paragam doso saluhut na nanay si Panginoon to siya tuat na nabasay alay niya ko tuat tama tangan na asa saluhut na hamo baparan niyo pujali mo ta sa suhudon tanyang namin siya panukot jalahamu ma pasu-pasu alhuber kami duat to nauli na dengan na reja na humunon totong mamita mamasu mau nutong asa tung labot muna at nauli na dengan ni kami pesong panukun patanyang no kami tutuhan asa di parsahalaihan naman orawon suara nami utto munang giduli nami asa tungang giat terjalo hamuna pasu-pasu nasiat tuhat tanabasai song-soni kami tong isi satuan dosa nami lapas aton ata nauli hata na dengan otom atong raja nami raja yang gidoli doang nami masong panipulin ata nami di paninggal huni day nang jumuloy asa dong nami mabitang narumiris to pun na surot di dolo ne porbatua di hamuna saluhu na pinoparni day nang jumuloy situ bona na riris sa watong lo guru tur kakasma lo gamuna na saat na saw na mati dua raja nami upa dua hal ini na kami ma raja yang giloli asa marsya persona wargala atur haduk ka tanggoyo ni lo buta libasa tanggoyo ni orto pinita pinaso ni ulota di bagasan sadario hamuna salu na pinoparna lo at kasitu dua sosoni na marhamaranggi salut na mahu no padoy hami sa penoperpujan limuti pepeng sama dua mahu tatugo-tugo bau sahat tu namar nini sahat tu namar nono atau kalau kami ma asa ot sumut galihan sahat isu rumah sahat ma tutut tiap di tikaras dunga sahat taulah honulot tadi bagas sadarion leleng mahu mangulu sahat tu na oras so ni ma hata padoa siya kami tuhamuna ngiroi nami sa suhudon siang panukun oleh tema boleh ada raja nami lasima bubuan nami dihita saluhut na paradatan buru paradatan langsung sonima warong ni atau hula-hula nami nang takas naking usku kami siap panukun diunot tadi bahasa sadarion ma suatu nota inang ata holong yo paradiana persapok kinani laos bisa kapironi hasudota lau mampain tu inganan apa tak dulu lagi bu pengenan di hawa margota nama rurat toro marbulung tu kijang ima kerajaan nami sudoh inang sori badah siulan nota di bagas sadarion asa tu takas tabu di tangyang ta Panginoon ni asutok ta di bagas sadarion asa tung tulusi jalon nasida tu ka ari-ari na mangihut nung dibudian na inata na jumolud so ni ma buah siya kami padukul takas uju burbay na tubakasan uju akola takas nama duma tubakasan batok nama mora dinong takas rezai manukun tubakasan batok kami marubua sian nong binodomu raja nami nong malos do bulung rata ima sian tangan ni ina nahu haolong yami ima upudu moini boru na diari kami sih jadi masa kami raja nami di bagasa serio meniang patarurut tak inat tanah olong yami dengan ampar sabok kinani laos di bagasa serio ma padu borta ada parsaur maduan ni na dua namion alaila mangihu madu si raja nami bono ni inang namion palajana ima opudo minik doli nahnan alami raja nami asamatanyang doamu raya nami salurna nangakka raja bararedan boru bararedan lumomi manang akka hula-hula nami ang iya dibudian ni inatanong lumalumot tingong di salurna kami muna ni hasuto lumomi ma di pinopang ni dailang lumalumot tingong asa di basa kuatak kabasu-basuna dinasida ima dan sauri kahir raja nami na bainok kado habe na tuwa namion tuinganan na bataat perdolok-dolok na tibbo ima banuhanan niyaw na wargora na warurak tutor marbulung tubidang dala na mawarpak tulambung ima sitang yang konomuna pada didikyon ang giat bisa luhupin oparni
inang na jumolo mortingol damot akasokot Panginoon tay asa tubuhan anak akan asa tubuhan anak tubuhan bobo akan asa tubuhan bobo asa si kurmagorang akan amek tubengeng na sa madura akan madura di hami bona di hasudom lumobi ma di pinopar ni dainang nang jumolo mortingi molo tumanu kuberajai ima hatana ima buwana raja nami singota kita ada kerja nami molo pardi ngotakku setari gorong ma di punguan Sarimatua di sorno aing ngataribar di hami pangalaba ima pinggan nahot namarisihon parbuy ribu-ribu do ringgit si dio suara dot na pramania dot rabarata dot piso halasan diamuna hahadulinami hasuto bulun hokma diamuna pasu-pasu do holong di ruang itu hatta marhite-hite parhorasan panggabian do persaulian toro mari rumahmu tujuan tu pahun itu hatta pardinga basai si toro plakain na si toro planggi katina rugun do bulungna toro mari amuna ahana toro nang janggina sonima nang borumuna ima tutur raja nami tioma pakilalamu na tujuluano ipudian ni na dua-duata ang gumulwe tiar madala tudai tiar dala tujulu dala na nang sila muna ratama nang si jamau ni tangan muna asima rohani tuata na basai tujuluano saya ditongos tuata marihamuna hasuhuto pulun nami akka silas ni roha ima tutur raja nami Tiro na dua-dua sina deusigi na tubuklan ni sobo. Ang pola biami manisi. Alalunga takas binoto. Ima disukun ni Raja Banukun naung bayuti utami. No di buah-buah muna Raja ni Parsauk nani. Ima diulut tadi ari sadario. Isialahon naung jumulo ya tuhata. Inata na dua-duata na taolong ini dia kari nok salpui. Dia bisa dari yang matutu di sakapiro hatta. Pasikopota hari-hari ini na dua-duata itu inganan para dia dan pasatok kina. Jala tapatuban di sakapiro hamuna do lumobi hasuhuto pulun nami. Patupahon ulaun ada naguk. Ulaun Sarimatua ni inata na taolong ini ima dinatakas di sakapiro hamuna mabain na dua-dua tay tuinganan na patar mardolo-dolo na tipo tukanuanan ni hau na markota na marura tutoru marbunung tukijang mamarpat tulapo dan kalau si Hutma amat tanda tua-tuata naung jumoloi opu domini doli disiarani di amuna hasu huto polom nami haru di nami hami seorang gidoli muna pangalaba panapol martangi yang mahami tutuhata na basai sayang dia mah dipudian ni na dua-duata na ujumului tujuluano tipoma tong barita gabi tipoma barita horas dihamuna hahaduri nami margota matong na dinama di tangan muna marura marihamu hagabiyo parhorasan lumubi ma holong niroha na setu hatta toro maribu marihamuna parpino paro gabi raja nami gabi lalu tutibuna marihamuna
aka persekolahan dia akan bersekolah dobe, aka berpangkat dia akan mengula di perusahaan nang di pemerintahan, dohot dia kahasangabon nang di hamoraupe. Iya matutura tanami. Martanya meto kami tu Tuhan tanah basai, asang giat di burian ini tuat teh. Soalnya tiap dulu kamu nama si jauh-jauhan, saat tu dulu kamu saat tu turuan. Molo tungarong cupang diamu, akau udah duduk, takas sama tong masih uruban. Molo jumpa diamu akan orang lebih, ya kapakatai udah ya kapapaina, takas sama tong masih jual-jual. Matutura tanami. Asa masih amina mahamu, song lapak ni kau masih tukol-tukolan, song suga di rubian. Yakka na mangudahon-udahon, lumobima, di ulauta di hari sadario. Asa dihamuna sa luhut na hasuto bulon nami, lumobima, di poparan nina tuat-tuata o pudomini. Sa ipu-ipu magurang matutong dihamu akaradana, penggeng saur matua mahamu, satu na saur matua. Iya matutura. Asih baru hari tuat tanah basai. Yakka na di bagai sa persekolahan, di pinopar nina tuat-tuat tay. Saya di Tuhan sama tong bisuk do habis taran di batu Tuhan sama akan abinar sita ni rohana yakka nautikina marhasa ora saya di patong Tuhan sama akan sirokan itodi sirokan nagabi sirokan nahoras yakka nang horibi naso di tong Tuhan taru biaya gabiu asih marohani Tuhan di pasu-pasu Tuhan sama dua anak ma akan naso dua anak dua por ma akan naso dua por ya muna sa luhut na haruli nami di pasu-pasu Tuhan tama di amuna tujuh anong ipudian ni na dua-dua tanong jumului saha mahamu sa luhut na akka siga jamumur Iya matutura tanami. songoni ma hatana jepek siya kami pangalaba anggi panapol anggi doli muna asa usiko bihami ma lohot hatan si tua-tua Bamat tanami. asa takilina jala walang garinggang ma jala garigi diamuna sa luhut na haruli nami turu matong diamu anak patay jala ulbalang doho porumuna parmas jala bareni Iya matutu. asa upadua lihami ma asa masyakup song na mardalan asa lomak main na sige juang lomak suara binabuan diamuna sa luhut na hahaduli nami lumobi ma di penopar ni na tuat-tuat ta o pudominiki horas ma matong sa luhut na natinggal di huta suasong ma nang na di pangaratoa Iya matutura tanami. saat disuruh main na saha madugot tiyan nunga sahat di pasahat tamunuay tuhami tinggal panukunan di manugoto dihamuna sa luhut na hasuto bolon nami haaluli nami leling mahang magulu sa batu nagabihan sa tu para horasa Iya matutura tanami. baik te tinggalon do hatang pasata mema tu Pangalapa. ang gilugi nami pangalapa Horas wa manade, horas nandiyan. Mula ti godang di pasahat na sarata tutuat taparangga basa. Jalan di kan pasana buhi tamar saur di basan holong nalasan roha. Dihamu sa luhut na bora ni hasuton nami. Idok na tua-tua ni patikosigat tiyang ni sobo. Dapula bihari manisik. Adong nga tuntak kasami marbinoto. Ima diari no salvo. Anaw jumulo di alap tuata sada ina natawalongi siya tonga-tongata. Ima opu domini boru serigar. Laos di bagai sederon. Naing patu bota adat parsaru batu anak. Lasutan yung kami razanya haduli lamihut dot opu domini doli nahinan. Alani raja nami di tingkat lahot.
asa hot ma bertagabe hot barita horas di panadim ni na tua-tua tai ima na marsion para ribu-ribu di pasu-pasu di Batama terus maribu mau selalu na peparan ni na tua-tua tai asa tu martabalas rohatta tu akka tiki naneng ro lamihut deben maulate mulati godang di pasar nasarata tutuata pergabasa di padonganyonna di pangaramojonna uhud di nang wajalo kapasu-pasu ita siatu hatta dohot di barata saratamat itu nani zaman ita kamuna tutikin yang roh maben sangat dohot las roha di hamu saluna bodan sudan nami lamihut di soal pisalasan sianudun rohatan las marohata paborhaton na tuoi asa tung ro pasu-pasu nagok diaka nata persitai dohor ringgi situ suara cuma muel tawamu tutukin yang ro sibahin pasubu uas marhitio pasu-pasu debata alani dihamu razani handuli nami bona suton nami dalam itang nami mangido tomatan nomor 2 di Batam raja ni handuli ia borhatamu medalani di dalam nahorno jupangmu batu aka papagana lomak ya naku kamu tu dulu tapuamu ma perbunauli si bailas roha marhite pasu-pasunya Tuhan ya tuat tamu tutor jupang muna ma muel tio pasal buas marhitio pasu-pasu ya Tuhan alani selalu dari hitaka nomor lawan di persahalai di Batama hita di maulawan gabe makoro pasu-pasu di sikopi di Batama akan orang sikop marhitio pasu-pasu ini dia akan ibu bergaru borang makan danak penggeng sahur akan nama tua dia akan peparannya tu dari bagas persekolahan dia di Batama habis syukur nang habis tarat dia akan natang umurnya di tongos di Batama kasih rokap itu di rokap na sorma tua asa tu dia kamu mengalahkan tu si kamu dapotan persamotan tong sekolah nami soalnya na tua asa tubuh mahari-hari pertukan di hutan permaman ya kana dana perabotan ya kana tua dia musalu na paparan ya tua di budiana si tubon anak nabi sukam do buru na patas marroa lau sahat saur satu nama tua batu tua upa dua liame masa marsak kusong na berdalan asa lomak sili juang lomak ma subina buan horas ma musalu na paparan ni na tua tai na di huta song ni na di luat perserahan batu tua asa upa dua liame masa hot song semardalian asa saat masulu saat matubatean saat mau laut tadi bagasan horok nang laseroha saat kita horas la saat kita tunagabian sida boti madali tang nami morata bulu hita mandok murati cuma tapatin gak bahasa ini di sana dengan di bahasa na rubo hita martungu di bagasan tikyo kita sa tanungu bihamu sa suku bulu tidak kai pasung nunga takas kubi bihamu nak kinongan di ulat tasadarion ima nang marus tutu burung rata sian opu Dominik Bor diraga setikap tutu di batu pahamu ro arek nagok opu Dominik Boru ras mangihut opu Dominik Doni ima ni arek na pilatu pamuna direk kamu tu dorok na tipo pagmalani heo namar kota namar urat tutoru namar buduk tugit naruyu di bawah dari lau kamu do totong nasi dari muna pura jana lihat nelu di pas-pas itu kamu nak akan nuda muna galu nuda muna sidur akapaparan muna jadi di selani itu
Inau di batu pahamu arek nagok sonari turaja parada doa ka turaja pus doa ka tula siang giat matu tu dong matu hatta ari sadarion ari pangalapa pasu madi amu saluna amu sahas pupulun matu tu siang giat matu tu di pasu tu hatta sadarion ulota di baci rumah jadi daripada aka abad doa ka sikal sian hasutum muna saduna soalnya nang syakira saduna asal dia dia bakut tu kata tanganna nakau mamas matuamu jadi asa soon hatani setua madonokku tuh mahariara dipatukan di huta di saruna musa sutuk bulu saya situ anak nasagak mamu doktor nomor 2 batu tu rancana Korbo di Banyara may di Babara unang madua. Di hutang muna saudari marmara, di Balyapya muna saudari mahua. Matutu. Sa ni solo masa matubatian. Nung matapasa tutupang iwata tutuata padengga basay. Ang giat ma di sa hapos ta duhu na pasu na tuamu. Ape ma di pasubuan muna, buat majabara muna, abing majiabi di eringan muna. Sa manunggari, dara sa matupakorasan. Matutu rancana. Horas magalagari. Muna salutlah pardul sehari yang kiduli nami panapol pangalapa lumoy ma dihahaduli nami panukul nang songoni reda pareretan nami do boru pareretan nami ima dinau takas di wono apa kareda nami ulau tapala didikyo persialahon nang malos pulung rata siap tangan itu nami ima ina nahu haholok ini laus didikal di bahasa tamu hata nauli hata kabangidoan do hata basu tu hami onani hasuruton lumobi ma tu binopar ni inatanong jumol mondingi pertanyaan mamu raja nami asang giat song pangidong munay nawak sudah nahulului hami jumpak na lahudalah hami kuarin na bangi hudong pada hati gedang mah di masa roh nami saya tugadang nama umur muna saluna sidobuti mahami siap bonani hasuhudong asa songon hatani pangapuan donon nami asa ay madulak main nawar dulak sebetu dulak naik binaik tu tahu pasu nong pinasa muna dong pangidoan na barang dikyon takas mayan non fuak puhani sa tongan dijagu. Maju tu. Jadi ulala galak na bagi. Oras may dasaluhot na. Pirma to tini hidasal ko na luboy mahasudo. Maju. Pirma to ni kanakor pangalaba. Suang-suangin ang panupun. Pirma to ni dasaluhot na. Maju tu rancana.
kami ulah mula arabin habdison dala mahubad kami lubori ima ulos sabut ni yung ibodoranyo. Jadi jamu dihoito roda kami ulah Indonesia lapangan timur dari sapi lalu dua satu kion dua kami do ulos sabut oma ulos perpuli bahasa tunami tuho asa dua lima ulos sabut asa manapun inauli mo manapun ngadika lugomi yaka suge pinopalmu oras dalam dalam maliho selamat tinggal ma suge di pinopalmu nang suge ke keluarga tinggal saya perlu doakan lugomi ma nyon kada putusan nyon mulai nama muka satu nama ujungi lugomi ima ulam ima syar pada wali ima seru di lugomi dan ibu nami kalau syari kami malam kandung atau mengkari batasan ini dua tahun di kuliah di ibu nami asa sini kalau pasu-pasu nyon ibu nami lugomi mana dia muna para misalnya asa soal itu dua nomor nami asa beras playa terus apa Rasma sudah akapukaram na tinggal dala terus sauna luma dala satu karena amor. Jadi bisa tertua na paningguman di sekolah. Amat kailangan na bertua. Tuh dia memang akapukaram niya ka. Nyon goro na yon sa itotong na iparo tu. Jadi sa kasuluk sa natulang tiyan. Dili mga mangulu sa akapukaram ng ninyon goro na yon. Nah, sudah yang mana dari keluarga, dia mengulu darah sahab ratu dia. Dengan itu, pasangan memang ulos perpudi itu, oma. Jadi aluna pasakan ulos perpudi tu gotonano ulos sabut mana pun dauli mana lagi narimkan dua binang di orang asal sabo paran di gotonano jadi mulut tupe arong neng makan hadam se song hadam neng narimkan kami maju bisa di mana Bogor satu hidup bola terus mengatakan tulen lain urus satu di negara itu bisa mulu harus sudah orang lain Ida, bunuh ini, Kemauan kita itu hoya, udah sampai. Karena ini mau dipilih udah sampai pun kesana ayo, ya. Bapak sepasu, kata aja emang, masalah membayar masalah bapak ini. Apa ini perpisahan? Jadi masih orang bunuh hoya, mau kami udah sampai itu ho. Sila jalan balik hoya. Jadi pinopor mo nila, nalabas ang taas mo dahil tuwiso mo namin pahutay. Asarong, tedena, laong, padulog-dulog na ito. Ini siguro ko ito ko, ilan ko. Hindi, ibotog, kung sisot pa yung kain. Parang,
nung isom may ala nung si Rotusom ang bugi na ba din niwan ala si Rotusom may ko hindi so mo na pinisaw ko lagi di dulo ko hindi mahagi na tinggal mo ka hindi masiro mo ko ko ila di hapon sila pinupar ko di bagay sa nagpasan imot tamu already tulang mo na ito pinapura akka merik ko sa suli imot tamu po dani seraro ha muna sa suli na unang merduah mo merduah na sa mga nilo pola sala jope seraro ha muna asang git rupa supaswi si jalo muna sigurano ay molo di dalam mo pas-paswi las maruhan namin tulang mo na masahe mo ito unang seolo beho may libin ingo hatari tulang mi molo sarho di matuhot ang huawin na tapi tiki madokon tangho di ba sada roham ito na sada roham umani umatali biulos pas ini mana hulek ka di sada roham ingot tuhatay lianon na masuk pas itu pemersubut itu usung itu saudari petikam biar kami masuk sila ini pas hantar mau badi dimutu tuhatay asa marnasi roha ay wala sa daro amuna biga hamu pinagparniyo biga hamu keleng na 5 di mata mo mapasupaso ni tulang ni dito ra tuhodol honok unang seolo ho bitong unang seolo ho mebu Molo mebu do sala di Portugal. Dito hatay sala. Iya, ya rumah mana ada kami. Kalau satu jurusan mana pun tidak boleh bantu, mana pun dari kita parna. Terlebih kalian Tuhan di yang kami digolong keseluruh dari kami inaanyo asal dia semua mereka telah unang mengeluh Tuhan mana nyakut kalian Tuhan asal jumpa di dalam dapur nanti dulu so kalian mulai Tuhan asal sadar kalian Tuhan asal wali Tuhan di hapon pasula-sula di Asia ada semua ada 5 kalau namin katulad ada tutugin na tugiyo na lote ada gawin na kapasura sa pinasa ko niya kada namin siya nang gawin siya nang gawin mata yang mahita Ali di bete jauh nama-nama sa disuko kaulian di mana waktu sugi sumpah Tuhan amin di kamu Tuhan alam dalahan Tuhan basam kata sesuai kami di sebulan atai pas Tuhan roh kami juga gasi parbun na kami ide dari kota horo Tuhan haro nami i mana mahalia urus sabut kami bagasi tu edak kona dari Tuhan nabasa asa mana putih daun baju tua di pinukar na Tuhan para putih pas mo Tuhan pinukar na loho bisog na sakkoy Tuhan leho mo pinukar ni edak kona di Tuhan asa mana bisog na sida asa man sa hawangan na sida magdami amarang ina mariwo di Tuhan Yesus pos Tuhan kami mangino tuho Tuhan katatapu kami sa suko habari umi lamu mga lusi lulu namin Tuhan nabasa kartu ngasibang kalau na ele Panginoon namin mau kurang pedosa lang kami na masuk kami Tuhan madalo ko naman namin jorna talo lima na ko Tuhan saya samai jala ko jolo para siapi lang dala kami namin jolo jala di bagas tiktoran ng Tuhan ima Tuhan di nang maralaman ano nila ko belo namin ng Tuhan nabasa asalo akaraja sudia kahula-hula dah mengalihkan pasu-pasu tuminok pernilak ko na di Tuhan komaho tungani Tuhan rezeki jala tungani tong akabel ko suni Tuhan lah magdaro pasu-pasu sa lupa at tong daro Tuhan ele-ele Panginoon namin wala man asahon gwan anak Tuhan Yesus Kristus magkaniyakan tuho amin malok pangita itang yang patay dia naman ibigay kita sa dia makuha sa Roma dito sa mga Tuhan dito sa Kosovo dito kita
sama Islam. Hidup saya orang berdosa Tuhan. Ulang kami hidup mengampuni. Baik orang berserah. Baik orang berkerja. Roh yang kamu saya. Amin. Asiroh di Tuhan Yesus Kristus. Doa orang doa di kata-kata. Doa pasal di kalau dia mengandungan di persen. Amin. Direnggali basana Didos ni tahitat si hita papara na puta opu marhatu Dinaong malos blurata sa kinang taolong Laos di sa kaberhata Ibagasa sa daro pertual ni kinang taolong Laos di hatihon mga maralaman na tuhata jalamanon Alani tutama madok melate na tuhata buhat ka makorang nisud asal no tabasat tu rajani hulolata amang pati nami naeng buhat nami ko persunod nami alulota mang mado tu amata na martua debata Malata mamang nunga dia lolo kota mata martua de bata kami maju tu amata na martua de bata tu mangihon pagdota marhidi kanyanta alulong damang manguse tu sahalan yang mata raja na ilata sorry pada
dia dulu damang. Saya dipersalah mahita diulang kesadarian. Gabe haroni pasu-pasu. Ayo dulu damang amuse. Tulan lihat nalolo. Yaka nama kolongi. Saluhuna. Ayo damang. Mula tamang nungan dia damang. Asal hidup dah tua-tua siajur mula-mula siajur mula tepat. Asa marmula na uli marmula dengan dibanding ni inana tahulong non. Benda mama benda mula lam ihuma tu benda sampai. Asa dipersalai amat tenang terbuka. Dia kenapa setangnya? Gabe hasatan ni pasu-pasu. Marhite sahari nama tenaga yang terbela. Padang ang benar sahari.